želje dece i roditelja nisu iste. I upravo zbog toga nastaju mnogi sukobi. Roditelj želi da dete bude bezbedno. Dete želi da otkrije ko je. Zato je na Jaceovom suđenju njegova majka ustala i rekla da nije pri zdravoj pameti. Tim rečima ga je ponizila, ali ga je i zaštitila. U tome je tragedija njihovog odnosa, jer njena ljubav nije bila ono što je Jaceu tada bilo potrebno. Njemu nije bila potrebna zaštita. Bila mu je potrebna podrška. Najveći sukobi između roditelja i dece ne nastaju zato što se ne vole, već zato što pokušavaju da zaštite različite stvari. Roditelj pokušava da zaštiti dete od sveta. Dete pokušava da zaštiti sebe od običnosti. Roditelj se plaši da će dete pasti. I zato ono što jedan naziva ljubavlju, drugi doživljava kao sputavanje. Ono što jedan naziva brigom, drugi doživljava kao nepoverenje. A kada se ljudi osjećaju neshvaćeno, počinju da se udaljavaju. Ne zato što nema ljubavi, već zato što ljubav bez razumevanja ponekad zaboli isto koliko i odbacivanje.